достар, кимде-ким Вашингтон командасынан шаңды қолчап болса, мына бір дал ошол адамға арналады. Жақсы эле көрөм өзүңдү. Ассалаумалейкум Бишкек. Баттастар, бұл жолдан мен тос олыңыздар. Сіздердің алдыңыздарда Ош шаарындағы легендарлы Жомокчу ата. Илгери өткен заманда Тамашоу деген чоң держава болған екен. Ал державаның ханы Эрмек хан болған екен. Эрмек хан күндердің бір күндері, жылдардың бір жылдары арық 70 килограмм болған екен. Арадан жылдар өтіп, Эрмек хан 95 килограмм болғанды. Bir күні Эрмек хан Қожомкул хан сарайына жұрт жинап, ел жинап, келген меймандарына разы болып, Эрмек хан қолын бұлғалапты. Эрмек хан қолын бұлғалапты да. Қолын бұлғалапты. Разы болып, қолын бұлғалапты. Қолын бұлғалапты. Құда қолын да қылды. Орбай. Да, дөре оқында. Ошол уақытта Эрмек хандың чоролорунун бири Азамат ордунан туруп тургай. Ордунан туруп, арка жакка карап, колунун кучагын жайып туруп мындай элге. Кучагын жайганда кыздар ордунан туруп, чачтарын жулуп, вообще мичи кылсатты. Элдер кол чапканда Азамат, ой, блин, вообще не ожидала, Жомокчу красавчик, отуруп алыптыр. Ошол убакта Рысбек байке ордунан туруп турбайт. Рысбек байке ордунан туруп турбайт. Ордунан туруп, оң жагын караптыр, сол жагын караптыр. Ой, мен неге турдум деп бери отуруп алыптыр. Ошол жомокто смертельный номер. Вообще смертельный номер. Кайрап кыргыз ордунан туруп турбайт. Иде кол чаптыр. Кайрап байке мына жерге кетти. Мына жерге кетти. Кет болсун. Ошол жомокто Кайрат байке элге карап колуну мынандай кылды. Мен азыр силерге бийлеп берем дептир. Музыка кетти. Ошол убакта Жомокчу бул не деген балакет деп качып кетип калды. Бишкек, сен кандай гана коос чаасың. Биз туура Бишкекке келгендечи Бишкектин машиналарын айырмай албай калды. Мындай көргүлө Бишкек шаарындагы машиналар. BMW, Audi, Bentley, Rolls-Royce. Базар жок, базар. Эми достор көрөбүз ушул эле көрүнүш Ош шаарында. Так, жазсаңар бай. Келди. Бана, next. Токто, сакс өтүп кетти атко. Закс. Матис, Тико. Лексей бир Лексей. Ал Лекс ба, Закстан калып кеткен Лексей. Лекс. Эми достор көрөбүз Баткен шаарындагы машиналар. Айдада тоқтаса машина жоқ дегендер бар. Жоқ деп. Дос. Шо? Ой, неме, құлағым тешіп еді, не бақыра? Мына жолда машина кетеби? Чоңыңның
da bak katta yolga çıktılar. Dostlar, bugungi o'yinimizga o'zgacha inson kirgan. Demak, to'g'ri, Qirg'iz Respublikasining prezidenti Jeenbekov Sooronbay Sharipovich. Öldüretken bunlar. Saylamak Ulan gece sayladı mamlakette. Ben saylaganlarga rahatsızlık aytaman. Meseleni buna bekletin. Hurmatli Sooronbay Sharipovich, bizda bunday masala o'tadi. Biz Washington komandasi javob ligada 3 yildan beri o'ynaymiz. Biroq bir da kupa olgandik biz. Hadi bak bile. Yo'q, derden bilmesin batay doktor gelen böyle. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? İşte qo'lda ko'rsatib qo'yib qo'yishdi degan. Ne yapacaksın? Bunlara bir kupa doktor atay doktor gelen bak. Bakla kupa. Yo'q, eling payga yetishmaydi. Bizda qanstirda o'chichi. Kim bunu söyleyeceğim? Bunlara bir top. Rahmat Hasan. O'yinimizning ayog'ida biz Qirg'iz Respublikasining eks-prezidenti Almazbek Atambayevning so'zlari bilan bitirmoqchimiz. Rahmat altınlarım. Buna cana gördüğün azamattan saat sırasam vermeye kaydı. Ondaydı altınım. Bir saatte ayağa. Bilmiyorum. Bir saat bir koy geçmem ne arasında. Rahmat dostlar. O'yinimizning ayog'ida eng sonunlar bilan bitiramiz. Onuncu sezonda geldi Sahada Washington'un çigitleri Uşu sezonda biz Kurdu Oşka alıp gidelim Washington komandasi. Çok rahmat.